Біздің қадірлі әсәйібі Бәқтиева Рауза Хайруллағыды 70 яшілік юбилейін білділей. Рауза Хайруллағыды 1954 елдің 15 мартында Баймақ районының Таулықай ауылында көп балалы ғайлелі 12 бала арасында 5-сі болып дүнияға келген. Рауза тұрмыш хабақтарын бек ерте өзләштіре башлай. Тірімік, ішсән, қайау, шат, асық, елгәвәк қыз болып өте. Мәктепті тамамлағас Благовещенда ифәпсі хүнәріне оқый. 10 ел райсабесті әшлі 22 ел Росгострахта ифәпсі бухгалтер, иқтисатсы директор болып хыдмәт ете. Әбеті коллегаларының ихтирамына лайық була. Әр вақыт яшьтәргә үлгі күрһәтә ул. Яң гына эш башлагандарға ярдәм итә терәк була белә. Рауза Хайруллағыды хыдмәт ветераны исемнәлә лайық булган. Оның рәхмәт хаттары бихисап. Қала хакимиятының мақтау қағыддары ла көп. Мәктәп елдарынан ук атайыбыз Фуат Гаяз улы менән дуслашып, төрле сараларда бергә катнашып йөреп, дуслык мөхәббәткә әйләнә. Адак өйләнешеп, бына инде 49 ел кулга-кул тотынышып, гомер юлынан бергә атлайлар. Бәхетле тату гаиләле 3 бала үтеп буй еткергән. Барыһы югары белемле, игътибарлылар, эш йөрдәрендә ихтирамлылар. Балаларының балалары һигез яньянсәрләре олатай өләсәйләрен куандырып, горурландырып үтәләр. Хөрмәтле Рауза Хайруллағыды. Олы матур гаиләнең тоткаһы һин. Балаларыңдың, тугандарыңдың яратканы, бердән-бер тормыш иптәше. Атайыбыз Фуаттың тугры, акыллы, кәңәшсеһе, һөйөкле катыны һин. Безнең өчен яраткан әсәй, яньянсәрләрең өчен иң изге күңелле өләсәй һин. Һине ихлас күңелдән юбилейң менән котлайбыз. Һиңә какшаматлыклы һаулык, озын гомер, шатлык, куаныстарга күмелеп яшәүеңде генә теләйбез. Һәр сак шундай матур, яшь, шәп, оптимистик рухлы булып кал. Без һине яратабыз, хөрмәт итәбез. Һин безнең өчен терәк, һин безнең өчен һәр сак кәрәк. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Бәхтиев Фуат Гаяз улы, улың Илшат, Сания һәм Фәния кызларың, кияүләрең Эльмир һәм Руслан, яньянсәрләрең Тимур, Вадим, Вилдан, Әмир, Сулпан, Юлия, Ислам, Эмиль һәм барлык тугандарың. İlham şişmehe Yalğanlıklar, yağışlar kalar Gın akşamlığına düşme